أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين इस रात दे तारे दसदे ने अज अर्श सजाया जाना है गारां दे विच रोवण वाले नूं अज मेहमान बनाया जाना है सफ़ा बन के खलोना है नबियां ने सफ़ा बन के खलोना ए नबियां ने रामल के बैणा ए वलियां ने महबूब दा सारे फलकियां नूं दीदार कराया जाना है महबूब दा सारे फलकियां नूं दीदार कराया जाना है इस रात दे तारे दसदे ने इस रात दे तारे दसदे ने अज अर्श सजाया जाना है गारां दे विच रोण वाले नूं अज मेहमान बनाया जाना है चन मुड़ मुड़ के राह तकदा ए अर्श मुअल्ला भी तांगा रखदा ए चन मुड़ मुड़ के राह तकदा ए अर्श मुअल्ला भी तांगा रखदा ए अज रल बैणा ए दो ज़ातां ने अज रल बैणा ए दो ज़ातां ने अल्लाह पाक ने अपना दीदार कराना है अल्लाह पाक ने महबूब नूं अपना दीदार कराना है तुरे मक्के विचों अज दो राही तुरे मक्के विचों अज दो राही जिब्राइल ते रब दा इक माही तुरे मक्के विचों अज दो राही जिब्राइल ते रब दा इक माही एक सिदरा ते रह जाना है एक सिदरा ते रह जाना है एक नू कोल बुलाया जाना है एक सिदरा ते रह जाना है एक नू कोल बुलाया जाना है ਜਦੋਂ महबूब पाक कोल पड़ जाना ते फिर की होना एक ऐसी घड़ी भी आनी है एक ऐसी घड़ी भी आनी है कुछ मननी ते कुछ मनानी है
ਇੱਕ ਐਸੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਏ, ਕੁਝ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਨਾਉਣੀ ਏ। ਉਹ ਬੂਹੇ ਜਨਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਜਨਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਬੂਹੇ ਜਨਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਮਹਿਬੂਬ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਾਗੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਾਗ ਪਏ ਭਾਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਅੱਜ ਉਮਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਉਮਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਰਸ਼ ਸਜਾ